Malam ni sebelum tidur, jangan lupa share video ni, repost video ni, copy link masuk dalam grup, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Bagi video ni dekat semua umat Islam yang ada dekat luar sana. Jujur, siapa yang tengah tengok video ni sekarang, dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia rugi sangat-sangat. Weh, kenapa pula Ustaz? Sebab dalam video ni, kita nak ajak semua orang yang ada dekat luar sana datang dekat video ni, sama-sama kita beristighfar, minta ampun daripada Allah. Rugi kalau tak share video ni. Iyalah, kita ajak orang ingat Allah kot, takkan tak dapat pahala? Mesti dapat pahala, betul tak? Okey, tak payah tunggu lama. Share, repost, ajak semua orang datang dekat video ni. Tag orang pun tak apa dalam video ni. Okey, tak payah tunggu lama. Kita beristighfar sama-sama 5 kali dengan harapan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom sama-sama. Ready? 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. 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 Ngam 5 kali. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa semua orang yang tengah tengok video ni, yang sebarkan video ni, yang baca zikir ni, dan semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin.